Çima Abdullah Öcalan ne reberi geliyor Kürt'e? Pirzgirêka Abdullah Öcalan, pirzgirêkeke ku bi rastî jî divê Kurd rast pên bikin, rast pênase bikin û rast çareser bikin. Ji ber ku li dora vê meselê xepikek hatiye vedan ku dixwaze Kurdan daqurtîne. Bi taybetî qedera Bakurê Kurdistanê di vê xepikê da fatisiye. Bi giştî pirzgirêka Abdullah Öcalan mijareke ku gelek derdor bi taybetî jî Kurd rast pênase nakin. Di 15 Şubat'a 1999 da vegera Öcalan ya Türkiye û jiyana wî ya li girava İmraliyê rast pêmkirina kesayetiya Öcalan pir zehmet xistiye. Li İmraliyê bûyîna wî wekî ku ew mexdûr e û wekî rêberekî Kurdê esîr tê destgirtin. An ku girtina wî rê li ber Öcalan vekir û kesên ku dixwazin wî rexne bikin jî bêdeng bûn. Kurdan wekî hestên Kurdistanî nexwast Kurdek were girtin. Ya rast gerbête bibîranîn di sala 2013 da li bajarên Başûrê Kurdistanê Duho, Silêmanî û Hewlêrê standên fermî hatin vekirin û ji bo azadiya Öcalan îmza hatin komkirin. Rêveberên payebilind ên hikûmeta Herêma Kurdistanê jî ev yek îmza kirin. Sedem Avêyekê jî tenê helwesteke hestiyarî û polîtîka weke di zîndanê dewleta Tirk da Kurdek nemîne xweda pêş. Ev helwesta nepolîtîk bû sedem ku ji bo Kurdan xepikek mezin wek pirzgirêka Abdullah Öcalan were çêkirin. Ger hûn vala xwe bidinê beriya İmraliyê Öcalan tinê wek serokê PKK dihat qebûl kirin. Lê piştî İmraliyê rengderên li ser Öcalan zêde bûn. Öcalan yekem car li İmraliyê bi talîmata xwe wekî rêber Öcalan pênase kir. Piştre ji Öcalan ra gotin rêberê gelê Kurd, rêberê azadiyê, rêberê gelan, rêbertiya cîhanê, rêbertiya gerdonî, Öcalan wekî Mehdî pêxember kesayetî xwedayî û hêzeke îlahî pêşkêşî Kurdan hat kirin. Öcalan xwe wekî xweda îlan kir. Çawa ku di olên yekxwedayî de pirs an jî gumana Xwedê gunehe, gumana ji Öcalan ra jî wekî guneh û suç hat dîtin. Çawa ku bawerî ji xwedayekî din ra ji Xwedê ra dibe şirk, baweriya bi kesekî siyasî yan jî fikrek cuda ji bilî Öcalan bi heman awayî suç û guneh dihat dîtin. Yên ku şik ji Öcalan kirî ji civakê hatin dûrxistin. Öcalan di mijara xwe wekî xweda afirandinê de ji hemûyan derbas bû. Di sala 2000 da roja girtina xwe di 15 Şubatê de ji gel û partiya xwe ra xwest ku rojiyê bigirin. Kadroyên PKK û layengirên wan li Çiya û bajêran di 15 Şubatê de rojiyê digirin. PKK li dijî têkiliyên eşîrî, pêkhateyên mezhebî, şêx, malbatî û her wiha ku hezar salan di nav civaka Kurda hene disekine û dibêje her tişt paşverûtî ye. Lê belê paşê serokê xwe wek xweda nîşan dide û bangî Kurdan dike ku rojiyê bigirin û ji apora îbadetê bikin. Pêwîst e em bersiveke zelal bidin bank û zextên PKK'yên ku me neçar dike ku îbadetê ji Öcalan ra bikin. Lê em Abdullah Öcalan wekî serokê xwe nabînin. Em Öcalan wekî serokê Kurdan jî nabînin. û heta em Öcalan wekî Kurd jî nabînin. Dibin çend sernavên bingehîn de em dikarin zelal bikin ka çima em Öcalan wek rêberê Kurd nabînin. Yek, ger em hemû guman û şikên derbarê Öcalan ên beriya sala 1999 da li aliyekê bihêlin û wan wek ku tu nebihesibînin jî ya rast ew e ku Abdullah Öcalan ji roja ku xwe radestî dewleta Tirkiyê û heta niha yek deqe jî li ber xwe nedaye û teslîm bûye. Di kêliya ewil da teslîm bû. Kes nikare ji me re bibêje ku ev gotinên Öcalan ê ku hê di balefirê da got dayîka min Tirkiye ez dixwazim xizmeta dewleta xwe bikim van peyvan rewa bibîne. Li dadgehê da lêborîn ji Tirkan xwast li İmraliyê jî ji dewleta Tirk lava kir ku wî li sêdare nedin. Ew ê wek taşeron ji dewletê re kar bike. Ji ber vê yekê jî apo kêliya pêşî bû xayîn. Öcalan îtirafkar e. Di derbarê PKK da her tişt eşkere kir. Hemû taybetmendiyên rêveberên PKK ji dewletê ra gotin. Yani Öcalan biyografiya hemû hevalên xwe ji dijminê ra bi zelalî vegot. Rast e, di dîroka PKK ya 40 salî da xayînê herî mezin Abdullah Öcalan e. İtirafkariya Şahin Donmez û Şemdîn Saqik ên ku ji aliyê PKK ve wekî xayîn tên pêşkêşkirin, lê rastî jî ji dewleta Tirk ra li beramberî îtirafên Öcalan net tiştekî dine. Ger em bi vê perspektîfê li Öcalan binêrin, hemû rengderên ku PKK li ser Öcalan rêz kirine şaşin. Tenê yek taybetmendiyek heye. Ew jî Öcalan
خاینه دو اوجلان نه ریوبری گلی کرده و نه جی ریوبری آزادی کردانه ده پارادیگمای اوجلان و جی پشتی سال 1999 به دهان ناف خاطنه گوهرتن و دولت بون کنفدرالیزم کومین آزادی خواست زایندی و هر وها یعنی اوجلان ببان حول خواه خواست ناسنامه نتوی کرد جهولی راکه و کردان وکی کم نتوی پیناسه بکه اوجلان ده همون نویس و پرتکن تئوریک این خدا تنه دخوازه ببیجه کرد نه نتویکن دوی کرد نه بین دولت و هندی دنیا آوایه دوی کرد ده بین دست داگر کران دا بجین تئوریا اوجلان کرد جی نتوبونه دا خستیا استا کم نتوه آنکو اوجلان خواست دانا کردا بگوهره اوجلان کردان وک کم نتوه جی نتوهین دن کمتر پیناسه دکه سه جبو اوجلان خواست صوتن اوجلان ناکی سروکی کردان بشتی اوجلان هات گرتن ده زندان دا هنه کان خوشوتان دو هنه کان جی انتحار کرن پکیکی به یکی وکی بلگه اکو اوجلان ریبره گلی کرده بیشکشی مدکن او پر خلطه بینن بیرا خواه سروک طریقات یک کنیای پاول ماکنزی شاگرتن خواه قانع کرکو اوی به برچیبونه بچن بحشته او هری هندک 400 برچیبونه دا مرنو 600 کس هنجی وندانه شاگرتن هری مازن ای پاول ماکنزی جی جنبون نا امی چی بکن تنه جبر کو ده سالکی دا 1000 کس جی روژیان مرنیو و باوریا به پاول ماکنزی آنینه گلو دوی ام جی بشداری وی طریقاتی ببنو پاول ماکنزی را عبادت بکن ما اف شیواز کسی که دکاره بکه ایله اگر ام تنه چالاکین انتحاری جخورا وکی بیوانه که ایله کرنه ببینن داعش دماغ 2 سالان دا جدیروکا پکه که یا 40 سالا بهتر چالاکین خوکوشی کرن حکی اف بیوان به دوی ام ببین داعش جبر کو بی انتحاری تف دگرن مروبن جبا اوجلان خود دکوژن نشان ناده که اوجلان ریبره تنه نشان داده که اوجلان چه قص پیسکوپاته گلو پیسکوپات چیه؟ او کسی برحمه کو باندور لمروبان دکیو وان مانیپوله دکه جبر کو اوجلان تام پیسکوپاته که مروبن نخوش لدورا خو کم دکه وان مانیپوله دکه او با آوائه کی برحم بر بمرنه و دکشینه کسی که خودی تندرستی روحی و درونی یا باش چه نابه جبو کسی که دم خواه بشوطینه ام نکارن وان کسی پیسکوپات وک ریبرین خواه قبول بکن برواجی وی دوی ام درخن هوله و ام روش نخوشیه که مروان جا آپو پرستی و طریقات آوی رزگار بکن 4 جیانا اوجلان بجنان را وی ناکر ریبری جنان اوجلان به فکارن خواه همان بنگهین انجواک ین وکی مالبات تکلین جن ظلام و اخلاق جهولی را دکه زواجا شنه وکی کولتیه بناو دکه جوان 12 سالی و به هستیانی لحفد نرن دکشتن لی اوجلان کم بکم بجنان را دجیا اوجلان او کسا یک کچن تمن 13-14 سالی دینه مارا خواهو دگود از وان پرورده دکم تاجیز و تجاویز لوان دکر اوجلان پیسکوپاته که گوش جنه لکلکا خورا دبیجه از وپری ابینه بکیم لی هون تیلا خواه نجی هاتینه جنه کوپو اوجلان را دمان جبو دستلاتداری دکارین هفدو بخنقینن اوجلان او کسی یکو دناوا پکه که جن لحنبر ظلام وکی گوپال بکارتینه اوجلان شورشا جنه نه آفران وی جن وکی چکا خواه بکارانی اوجلان چه شورشا جنه بگنانیو کس نکاره آپو وکی سروک لسر ما بسپینه جبر ام باش دزانن و گر ام جیانا اوجلان آب جنه را لگوری وی جواکی بگنجینن وی جواک به اخلاق ببه